Ruhonge rwa borithi ni ruritie igoti rikanje thabari ciothe cia nja wa bururi cia mwonjoria Jimi Wanjigi na mutumia wake Irene Nzisa. Kuringana na ihoya rikitio kuhitukira wabici ya munene wa borithi Joseph Boinot, ruhonge ruu ni ruritie igoti rione Wanjigi na mutumia wake matikuuma guku bururi-ini matari na rutha kuma kuri ruhonge ruu. Oho ruhonge rwa borithi ni rugite bodi iria yaheirwo Wanjigi ni yathi muno kuringana na cira uria ruhonge ruu rurathagathaga. Na mumehariria ma muthenya wa mashujaa uria ugakungwirwo muthenya wa rucio ni marikite. Igongona riu riria igakorwo kiharo-ini kia Uhuru Park guku Nairobi rigatongorio ni mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta. Akiaria na andiki a mohoro, County Commissioner wa Nairobi Bernard Leparmarai ni arutite mukana kuri aria mangikorwo na mathugunda ma guthararia igongona riu, akiuga maabitha a ugitiri mecemba. Otori guku Nairobi, borithi ni mathararirie mururungano wa gikundi kia arũĩrĩri a ihoto cia muingi kiria gigutongoretio ni Boniface Mwangi. Gikundi kiu gikwandamanaga ikiuga ati borithi ni makoretwo makihuthira hinya mukiru na kwagara ihoto cia umundu hindi ya mirurungano ya mung'ethaniro. Katika maandamano na hakuna mtu tumekosea tukifanya maandamano. Kungi ni ati thirikari ya kaunti ya Kiambu inyitanirire na ministry ya urimi ni yambikite mubango wa kuhurana na ng'aragu icigo-ini iria itamukagira mbura njiganu. Mubango uyu utanyitwo kwambiriria mweri-ini uyu kuria arimi matanyitwo kuguneka na uteithio wa mbegu cia kuhanda hatari marihi. Watu wakulima hawapandi kwa upande wa ndeia, wanapanda lakini ubaya wanapanda ile variety ambao si ya hapa, ni ya Kitali. Inataka mvua ya miezi 6 na hapa mvua ni miezi 2. Kwa hivyo hii tumeangalia, hii ni ile ambayo itakuwa ikipandwa hapa. Girifotera Kameme TV, niye jetagwo Kariuki wa Wachira.